Tukaj je kar 50 let avtomobilske zgodovine. Danes bomo v vsega nekaj minutah prevozili kar pol stoletja s kratico GTI. Leta 1976 je v tajnosti 5 norih inženirjev v privatnem stanovanju v Wolfsburgu skovalo načrt za projekt Sport Golf. Uprava Volkswagna jim je rekla, da so zmešani. Načrtovali so 5000 enot, danes pa ima oznako GTI več kot 2,5 milijona avtomobilov. In tukaj je Golf GTI prve generacije. Imel je 110 konjskih moči, ampak če se vam to danes seveda ne zdi veliko, naj povem, da je tehtal le 780 kg in ta kombinacija je bila leta 1976 pravi šok. Ta avto je bil takrat hitrejši od številnih prestižnih kupejev, stal pa je le 13 000 nemških mark. In tako smo lahko začeli govoriti o pravi demokratizaciji hitrosti. GTI je takrat prinesel tudi številne unikatne detajle. Naprimer, poglejte to ročico menjalnika, ki ima vrh v obliki žogice za golf, pa recimo te kareraste sedeže. Prvič so ga javnosti pokazali leta 1976, ko je nastopil kot varnostni avto na eni izmed dirk na Nürburgringu. In takrat se gledalci kar niso mogli načuditi, kako je lahko ta majhna škatla tako zelo hitra. Pa gremo na potep po avtomobilski zgodovini. Še za današnje standarde ta atmosferski motor deluje zelo živahno in lahko si predstavljam, da je v tistih časih bil to res takšen zelo zaželen športen avto. Seveda ta avto, ki ga jaz vozim zdaj, je pravi muzejski primerek in je odlično ohranjen. Vsako stikalo, ki ga tukaj pritisnemo, pravzaprav deluje tako, kot da bi vozili skoraj nov avto neposredno iz prodajnega salona, pa čeprav gre za avto, ki v resnici praznuje Abrahama. Dvojka pa je GTI-ja zacementirala kot kult. Takrat smo dobili ta motor, ki ga označuje oznaka 16V. Ta avto je bil že sposoben premagati mejo 200 km/h in pa z njim smo dobili tisti legendaren handling. Veste, takrat, ko smo pohodili plin na polno v kakšnem ostrem zavoju, se je zadnje notranje kolo dvignilo rahlo v zrak. S trojko in štirko pa je prišla tista bolj uglajena GTI era. Ta dva avtomobila sta bila zelo zrela, celo nekoliko luksuzna bi lahko rekli, nista pa tako zelo navduševala s svojimi zmogljivostmi. Bila sta na voljo s številnimi različnimi motorji, tudi dizelski motor se je pri tretji generaciji pojavil in takrat je dvignil veliko prahu. Pa sem v GTI-ju tretje generacije in kaj sem zdaj po 3 generacijah ugotovil? Da je razlika od vsake zares velika. Res je neprecenljivo, ko dobiš takšen zaporeden pregled med različnimi generacijami avtomobilov. Sploh četrta generacija je bila izjemno stilsko umerjena, dovršena in pa tudi tehnično napredna. Ampak saj veste, tisti pravi GTI ljubitelji so želeli, da je ta avto vseeno malo bolj surov. In to pravo pot je našel leta 2004 s tole 5. generacijo. Poglejte, ta je ponovno dobila svojo značilno rdečo črto, dobila je karo vzorec na sedežih in pa močan turbobencinski motor, ampak kar je tehnično najbolj zanimivo, tukaj je debitiral menjalnik DSG. Potem pa so prišle 6., 7. in 8. generacija, ki so za današnji čas že povsem sodobne. Z njimi je Volkswagen vstopil v ero, ko je začel loviti tudi z GTI tiste rekordne čase na Nürburgringu. No, ampak zgodovina je čudovita stvar, zdaj pa čas, da pogledamo, kje se GTI nahaja danes. Spoznajte Golfa GTI Edition, 50 najhitrejšega serijskega GTI-ja doslej.
To namreč ni več klasična kombi limuzina za vožnjo v trgovino in v službo, ampak Golf, ki je bil predstavljen ob 50. obletnici GTI-ja. Čuti se pri tem avtomobilu, da je njegov razvojni voznik Benjamin Leuchter resnično tukaj pustil svojo dušo. No, zdaj pa ga zapeljimo tja, kjer bo lahko pokazal ves svoj potencial. Pa gremo zdaj s to posebno različico GTI-ja na progo. Pri avtomobilih, kot so tako imenovani hot hatch avtomobili, je pomembno, da se ustrezno borimo s podkrmarjenjem in to nam seveda omogoča primerna tehnika za takšne športne avtomobile. Prva je seveda zabora diferenciala, ki pomeni, da avto lepše potegne iz ovinka. Na vstopu v ovinek pa je pomembno, da je zadek razmeroma živahen, sicer je to za vožnjo po odprti cesti povsem neprimerno, ampak na dirkališču pa si nekaj tega želimo, tako da avto lepo prinesemo v ovinek, kot radi rečemo v dirkaškem žargonu. Moram reči, da je ta avto izjemno lahko vodljiv. Hitro začneš s tem avtomobilom uživati. Aha, tukaj je hiter zavoj, malo moramo paziti na vstopu, da ne pride do prekrmarjenja. Zdaj pa močno zaviranje. To je res pravi užitek. Več kot 200 km/h, potem pa močno zaviranje. Do druge prestave. Še pošteno vroče mi je tukaj za volanom. Tudi v avtomobilu tipa GTI, ki ni ravno brutalen športnik, imaš na dirkališču kar precej dela, da ga krutiš. To je bilo naravnost izjemno, prava adrenalinska bomba in zanimivo je pravzaprav, da lahko že v golfu tako intenzivno dosegaš nekatere elemente prave dirkaške vožnje oziroma da se lahko z golfom, ki je pravzaprav, če ga vozimo v tistem komfortnem načinu, povsem vsakdani, na dirkališču tako izjemno zabavaš. Na dirkališču Edition 50 res pokaže svoj ves potencial. Ko prestavimo v tisti Nürburgring mode, je avto nastavljen točno tako, kot ga je imel nastavljenega Benny Leuchter, takrat, ko je na Nürburgringu postavil tisti rekorden čas, 7:46 in še nekaj drobiža. In ne, to ni samo marketing, to je resnično prava kirurška natančnost na asfaltu. Če ste mislili, da je Edition 50 ekstremen, pa poglejte tole. To je GTI Club Sport namenjen 24-urnim vztrajnostnim dirkam. To je zmagovalec svojega razreda na dirki na Nürburgringu. Ampak zdaj ne bom vozil jaz, tokrat se bom pustil premetavati pravemu profesionalcu. Should be 58. 60 bars is always our reference. Was it amazing? Great, yeah. If you think you're fast with a street car, that's the next level. Vožnja s takim dirkalnikom na dirkališču seveda nima popolnoma nobene povezave z vsakdanjo vožnjo, ker so te sile naravnost brutalne. Ampak vsakič, ko sedemo v dirkalnik, ponovno dobimo tisti občutek, zakaj so avtomobilske dirke še vedno tako zelo pomembne. Golf Club Sport 24 ur je pravi laboratorij na kolesih.
Oh yeah, behind that car is a very interesting story. That car has been taken to Nürburgring, 24-hour race, and we managed to set a new lap record for TCR cars at the Nürburgring and won the race in our category. If I get it right, now this is one of the most capable front-wheel driven race cars in the world. I would say so, yes. The most interesting thing is the corner speed in that car. It's really, really fast, especially around the Nürburgring. It's the racetrack where we also developed our road cars, and I think it's a good combination. 24-hour race and developing road cars. It's a laboratory on 4 wheels. Am I right about that? Basically, yes. We have a lot of products in that car what we also find in the road car. Like the engine, for example, is exactly the engine what we have in the GTI Edition 50. No internal stuff has been changed to that engine to last the 24-hour race. But do you replace the engine after the race? Still, we could run it. We use that engine for testing and further development, but you would not enter an endurance race again because we took the car. We don't have any information about how long the engine lasts and so on and so on. So this is also learning for us. So the engine was still good to go. We were still running that engine in test days. Still today, as I can remember, the engine is still good, okay, and alive. So the biggest obstacle in making front-wheel driven car very good in terms of handling is getting rid of understeer. Exactly. How do you do that? Yeah, you have many ways to do it, to be honest. As with the road car, the car has to work in every condition, daily and on track, and so it's much more complex on road car compared to a race car. Let's talk about the GTI Edition 50. What we take over from the race car is the negative camber. So on the front we have a special wheel hub where we gain then minus 2.0 degrees of negative camber, which obviously helped the car for cornering. We have more stable rear wheel hubs. The stiffer the rear wheel hub is, the more precise is the toe on the rear if you put pressure on it. So if you have a very unstable rear wheel hub and the tire is always moving, you have never a precise toe. It is always pending from toe in to out, zero and so on. The stiffer you make it, the more precise you can set up the car. How would the driver feel that? It's a very quick response. When you go the very first 50 meters with this car, you already feel the sportiness of the car. You do a little bit turn on the wheel and you feel the car is directly moving, but it's not too direct. So when you start to steer on a track, you feel that the front tire is turning into the corner and the car leans on the rear tire, for example. Then you feel already, the rear is connected. Yeah? The rear is talking to the front and both axles are in harmony. This is what we're trying to achieve. But what are, for example, some parts that we cannot use on a road legal car? Talking about the negative camber at the front, I think when we're talking about the race car, we are talking about minus 3.5 degrees of negative camber. You will never do it on a road car. The front tire will use very quickly on the inside. So that's what you want to avoid. Otherwise you have to change the tires too often, yeah? And that costs a lot of money. At the same time, if you have too much negative camber, on one side you gain, of course, corner performance because of the negative camber, but on the other side you lose brake performance and acceleration performance. So too much is also bad. So you have to find a sweet spot, and we do a lot of testing, and I think the 2 degrees of negative camber we are on the edge there. We developed a complete new semi-slick tire for that project. It's also lighter, that tire, saves a lot of weight. The tire is lighter, also the rims. And also the rims, forged rims. Is it the same like in Golf R? Yeah, it's the same. And together with the performance package, which includes the Akrapovic titanium exhaust system, we save 25 kilos overall. So will it stay the most powerful GTI model? For the next years for sure, but as you know, we will switch to electromobility, and I'm quite convinced that in the future there will be then on the electric side possibilities to increase the power even more. But for that project on the MQB base, we have a good combination with a front-wheel drive with that 325 horsepower. If I get it right, the message is that this is the best GTI with the petrol engine that we will have. Yeah, absolutely. So now it's time to buy it. Yes, absolutely. And therefore I will buy one. Absolutely. Po mojem mnenju je Edition 50 odličen poklon 5 oznake GTI. Je hiter, da, izjemno hiter je, ampak ali je še vedno uporaben? Tako je, še vedno je to Golf in na ta način odlično upravičuje to svojo legendarno oznako. Zdaj pa vas vabim, da na našem kanalu ostanete in si privoščite še nekaj sorodnih vsebin.